Iako uvek želimo ono najbolje, ponekad se moramo zadovoljiti samo dobrim. Dobar dan ili veče, prijatelji. Dobra strana neukosti je da nas brani od lažnog znanja. Vi pratite Komparativ, prema tome nije vam potreban takav odbrambeni mehanizam. Današnji kolaž počinjemo sa najvažnijim vestima, nastavljamo opuštenije i završavamo sa pesmom. Recimo, jedno pravo jesenje, nedeljno popodne. Hvala vam što ste odlučili provesti ga na Televiziji Plus. Odbornik Levice podneo je inicijativu za donošenje odluke o izradi studije za osnivanje javnog preduzeća za proizvodnju i prodaju električne energije. Osnivanjem javnog preduzeća otvara se mogućnost da opština ostvaruje prihode od ovih delatnosti, čime će u kratkom vremenskom periodu, a dugoročno uz dobro upravljanje, amortizovati se finansijski uticaj visoke cene električne energije i ostvariti se finansijska dobit koja bi bila uložena u poboljšanje uslova života u Kumanovu, navodi se u saopštenju ove političke stranke. Početni cilj ovog javnog preduzeća je izgradnja fotonaponskih elektrana na svim povoljnim lokacijama kojima gazduje opština Kumanovo, krovovi škola, vrtića, opštinskih zgrada i upravljanje njima, dok u drugoj fazi ulaganja u proizvodne kapacitete za električnu energiju. U završnoj fazi razvoja ovo javno preduzeće bi samostalno snabdevalo električnom energijom opštinu i njene institucije, kao i druge potrošače. Državno zemljište, umesto da se prodaje privatnicima koji imaju svoje poslovne interese u našoj opštini, može da se koristi za postavljanje fotonaponskih panela na odgovarajućem državnom zemljištu, zaključuju iz Levice. Za parcele u industrijskoj zoni Kumanovo zainteresovani su domaći i strani investitori, tvrdi gradonačelnik Kumanova. On kaže da i pored velike ekonomske krize očekujemo razvoj zone. U toku su pregovori sa nemačkim lancem supermarketa Lidl, kao i proširenje Drexler-Mayera. Se obiduvаме да изнајдеме начин, ова локација да ја... Pokušavamo da nađemo način za komadanje parcela, jer je reč o ogromnoj površini od oko 20 hektara zemlje i investiciji od 75 do 85 miliona evra, što će mnogo značiti za nas i kumanovsku privredu. Njihovi proračuni kažu da će se na ovu lokaciju dnevno kretati oko 150 teretnih vozila, a sam logistički centar će pružati ogromnu logističku podršku, a na toj lokaciji će biti zaposleno i do 300 ljudi. To je ono ulaganje koje smo najavili. Dobio sam već 2 pisma o namerama za ulaganje od kompanije Lidl. Imamo radnu grupu u opštini koja radi direktno i razgovara i pregovara da bi postigli željene rezultate koje traže, da raskomadaju i ukrupne parcele samog zemljišta koje, iako je urbanizovano, bilo je u plodouživanju jednog poljoprivrednog preduzeća. Počećemo tu proceduru. Sada imamo male probleme sa zelenim zaštitnim pojasom na parceli, a naći će se rešenje da se on preuredi na neke druge lokacije u zoni. A računajte 15,7 evra po kvadratu i koliko će to iznositi za 200.000 kvadrata ako se prodaju i koliko ima sredstava za budžet samo od prodaje zemljišta, gde imamo 80% tih sredstava i to predstavlja ozbiljnu osnovu za sledeća kapitalna ulaganja. Odeljenje za kulturu i sport poziva javne ustanove, udruženja, fondacije i druga pravna lica koja imaju registrovanu delatnost u oblasti kulture da se prijave na javni poziv za dostavljanje predloga projekata. Zahtevi koji ispunjavaju uslove, a koji će biti od najvećeg interesa za razvoj i unapređenje kulture u gradu, bit će deo programa kulturnih manifestacija za 2023. godinu.
Прикуваме сите заинтересирани javne Pozivamo ustanove, sve zainteresovane udruženja, javne fondacije ustanove, i udruženja, druge fondacije i druga pravna lica koja budu pokazala interesovanje po ovom pozivu tako što će podneti zahtev sa kratkim opisom događaja, kratkim predlogom i opisom aktivnosti koje će se preduzeti, kao i najvažniji okvir, a to je budžet i opis budžetskih potreba. Zahtevi sa svom dokumentacijom bit će dostavljeni u pisanoj formi opštinskoj arhivi u propisanom roku. Takođe, treba naglasiti da će zahtevi biti upućeni direktno sektoru sporta i kulture. Očekujemo da se sve više mladih organizacija, udruženja, mladih ljudi pojavi na ovom pozivu i uključi se u naš kulturni program. Na Gradskom trgu sledeće nedelje, 6., 7. i 8. oktobra, biće održan 23. po redu sajam pčelarstva Dani meda 2022. Sajam meda u Kumanovu tradicionalno organizuje pčelarsko društvo Pčela. Med i pčelinje proizvode izlagaće pčelari iz regiona. Svečano otvaranje zakazano je za 6. oktobar, četvrtak u 10 časova. Epten je kumanovska rock grupa, nastala 2010. godine kao inkarnacija dotadašnjih Kuridersa. U grupi su svirali Aleksandar Kraljevski, Miloš Kraljevski, Danilo Sekulović i Darko Trajkovski. U martu 2010. su se predstavili zagrebačkoj publici u klubu Hrvatske glazbene unije Saks, gde ih je čuo zagrebački producent Rejhan Okanović Regi, s kojim su u jesen iste godine snimili album Dosta E. Na albumu je snimljeno 8 pesama, za koje su 2011. snimljena 3 videospota. Pokreni me je video nastao pre mesec dana kao homidž dobrim starim vremenima. Ovaj videozapis potpisuje vizualni artist Darko Dautović, koji je previše skroman da ga promoviše, a predobar da bi ostao samo unutar našeg otvorenog Balkana. Sad kad znaš kako želim provesti noć, me zovi u pomoć. Tvoji prsti, moja koža, dvije riječi poput noža režu istinu. Ja znam ti bi htjela dio mog tijela kao utjehu. Evo zrno slatke laži, pa na njemu potraži moju posvetu. Možda čeka nas bol, možda sruši se svijet, možda nestanemo, a možda postanem tvoj. Pokreni me, pokreni me, pokreni me i promijeni me. Čeka nas bol, možda sruši se svijet, možda nestanemo, a možda postanem tvoj. Pokreni me, pokreni me, pokreni me i promijeni me. Pokreni me, pokreni me, pokreni me
Ostajemo na temi kulture. Rana jesen donela nam je po 25. put festival Dani komedije. Nakon odluke Centra za kulturu da se ulaznice prodaju bez rezervacija, protekcija i sličnih balkanskih izuma, sa pravom na samo 2 kupljene po predstavi, građani su različito reagovali. Međutim, 23. septembra formirali su dugi red i strpljivo čekali. Da li su to bili zaposleni ljudi koji su samo na kratko izašli iz svojih udobnih kancelarija ili nezaposleni sugrađani željni pozorišta, manje je važno. Ono što nas zanima i raduje jeste da je u Kumanovu uvek bilo najviše interesovanja za srpske nastupe. Za sinoćnju slavnu Florence u izvođenju Ateljeja 212 iz Beograda, za Pozovi M radi užitka agencije Impresario Beograd, kao i za Prištinsko narodno pozorište i predstavu Sumljivo lice. Ove godine u off programu festivala bilo je i veče stand-up komedije. Kako je jedan od komičara rekao na samoj predstavi, osim Afganistana, Kumanovu se dogodila druga najbolja stvar. Mlada talentovana glumica Angela Stojanovska iz Kumanova, kojoj čestitamo na organizaciji ove večeri, budući da smo saznali kako je bilo malo vremena za ovaj nastup. Miroslav Petković je zagrejao publiku i priredio sjajnu dobrodošlicu radoznaloj publici, uglavnom mladoj i odličnoj ciljnoj grupi za sočne šale iz kategorije plus 18. Nije retkost da roditelji svoju maloletnu decu dovode na pozorišne predstave. Da li te noći neće imati ko da ih čuva ili žele da im od malih nogu usađuju kulturološke navike, nije poznato ekipi Komparativa. Čak ni zvonjenje telefona nije sprečilo, međutim, glumca Čedomira Mitevskog u nameri da ostvari spontanu interakciju sa publikom i nasmeje se uglavnom na svoj račun, dok su gosti iz Skoplja Tino i Atanas još jednom pokazali zašto su tako dobar tandem i majstori improvizacije. Bezobrazne narodne poslovice koje je publika predlagala upotrebljene su u skečevima na pravi način i bile su potvrda da nam je potrebno tako malo opustiti se i savladati stidljivost, a ponekad, bogami, i predrasude. Angela Stojanovska, koja je tek nedavno prepoznala svoj talenat za stand-up i na svu sreću počela da ga neguje pred svojim Kumanovcima, nije ni svesna koliko je šarmantna i jedinstvena svojom pojavom, lepim glasom i aktuelnošću tema kojima se bavi. Za naš ukus, međutim, njen nastup je mogao i duže da traje i to nam je jedina primedba. Za Marka Trajkovića, koji je nastupio posljednji, nimalo umoran od prethodne predstave sa Štipskim teatrom, kao da nije bila prošla ponoć. Činilo se da on umnožava svoje glumačke talente kada čuje reakcije publike. A to su reakcije koje se najčešće pretvaraju u ovacije. Trajković je ljubazan, mio i neumoran. Hteo je da odgovori i na moja pitanja, a nisam ni sumnjala da će govoriti na našem dijalektu i da ću pogoditi njegovog omiljenog stand-up komičara. Pogledajte u nastavku. Ништо не е како што ја замислуваш. Скрос е различно. И колку сакаш има изиграно представи или филмови направени, стендап е сасвим друга форма и тражи си друг тип на умешност. Барем ја тој заклучи од овие 2 наступа. Све што мислеше дека ќе упали, не упали, све што мислеше дека нема да упали, упали. И така е да ќе се собира искуство. Јас сум заљубен иначе во овој форма, прато стендап. Стварно и многу би сакаја овој да ми биде главна форма на израз. И надамо се дека може да овој да се уведе на донови на комедија од наредно годину у ов програму. Многу би било супер ако после сваку представа имаме ов програму, не мора да сме 6 души. Еден по еден. Тоа е за омладину што не ги смета да дојде во 10 сат навечер во културен дом да се посмее. Мислам дека тоа би било супер. Кумановска публика е доста прибирлива, ама за донови на комедија мен ја не го осеќам дека е прибирлива. Баш буквално свака особа у публика ја го осеќам дека е дошла вечер да се опушти и да забрави малце на бриге, што сум надвор од овој културен дом, и мене тоа ми се многу свиѓа. Затоа еве до пред 3 сата играу Штипску представу, Штипјани су изненадени од прием и покрај 7-8 изведбе што ги имасме у Штипни, никад не сме имале публику како овој вечер што имасме. Многу ми е мило што мои кумановци такој се покажуев кад највише треба. Такој се покажасва и за овој стендап. И покрај тој што сум разочаран од маркетинг на самиот стендап, сматрам дека требаше да пројде многу подобро.
Прејако ми е што тие луѓе што дојдесва, еве гледамо ги насмејани дека си идев. Останасва поддржасване до крај, свака ги час. Последен аплауз беше за нима, што останасва до 1 сат и си искочисва со такав осмех. Значи, ја дојдев дека с план, пошто ми е втор наступ, имаше материјал да збору за скроз други работи, него за што збори. Све што се деси овој вечер на овој сцену беше од момент и од мои претходни колеги што зборисве, беше крајно инспириран од нима. Али кад ga виде прием на публику, дека они тој прифаќав и дека можу да иду слободно во импровизацiju, на тој се ослони и гледам дека супер пројде. 14. октомври чекамо го кумановску публику. И нема да ги разочарам уопште. Не, нисам ни сумњала. Ни ми. Баш смо само уверени у тој што го правиме моментално. Пробе се одбива свакодневно и многу добро иде. I tako, on ili off programskog dela, jubilarni ili ne, Festival Dani komedije i ove godine očekivano zaokuplja našu pažnju, podsjećajući da se tokom cele godine održavaju izložbe, promocije knjiga i muzički nastupi koji zaslužuju ništa manje pažnje i da je sramota da se ne posete, čak i ako ne postavljate pritom slike na društvene mreže. Sledi rubrika Dobra spona u drugom izdanju komparativa za ovu sezonu. U izdanju veoma angažovanog izdavača Vukotić Medija, nakon knjiga Mitovi srpske istorije, Zablude srpske istorije i Legende svetske istorije, koje su prodate u tiražu od 20.000 primeraka, pred čitaocima su Nestvarni, novo delo istoričara Dejana Ristića. Kako spoznati, razumeti, objasniti i vrednovati mnogovekovnu istoriju srpskog naroda bez jednog Obilića, Kosančića, Jug Bogdana i braće Jugovića, Milana Toplice, Srđe Zlopogleđe ili pak Majke Jugovića, Kosovke devojke, Vile Ravijojle i mnogih drugih arhetipskih likova naše raznorodne i prebogate narodne epike, tradicije, mitologije i legendi. Kupite knjigu Nestvarni Dejana Ristića i saznaćete. Početkom leta, kada se najviše čita, novinar Ivan Ivačković i izdavačka kuća Laguna objavili su emocionalni vodič kroz diskografiju Đorđa Balaševića Panonski admiral. Reč je o temeljnom delu u kome su glavni likovi Đoletove pesme, albumi i ličnosti o kojima je pisao i pevao više od 4 decenije, koliko je trajala njegova profesionalna karijera. Knjiga se po preporuci autora čita polako, da nam ne bi koja reč promakla. Razni delovi oronulog crkvenog enterijera iz crkve Svete Trojice u Kumanovu, među kojima se mogu naći delovi ikonostasa iz 1901. godine, koji je poklon srpske kraljice Drage Obrenović i čija se sadašnja vrednost procenjuje na 500.000 evra, su razbacane pod vedrim nebom, poput bezvredne daske za loženje vatre. Ovo prenosi Plus Info. To se naime može videti i na fotografijama koje je objavio Srpski kulturno-informativni centar, naši prijatelji Spona, sa kojih su jasno zabrinuti za trenutnu situaciju u crkvi i traže odgovore od institucija i od eparhije Kumanovsko-Osogovske o intervencijama i promene izvršene u crkvi. Otuda kažu da su odgovore i tražili direktno od mitropolita Kumanovsko-Osogovskog gospodina Grigorija, ali umesto objašnjenja dobili su pismo sa upozorenjem pred tužbu. Budi Bog s nama. Manastir Presvete Bogorodice Matejče je 13 km udaljen od Kumanova kod istoimenog sela. Podignut je još u 11. veku, o čemu svedoče natpisi na grčkom jeziku iz vremena Isaka Komnina, dok se u izvorima prvi put pominje u Hrisovulji kralja Milutina iz 1300. godine. Sredinom 14. veka je car Dušan započeo, a njegov sin Uroš i supruga Jelena su završili obnovu manastira oko 1357. godine, posle čega je on postao zadužbina cara Uroša.
Sa manastirske crkve je u 18. veku skinut olovni krov koji je iskorišćen za pokrivanje eski džamije u Kumanovu, čime je ubrzan proces njegovog propadanja. Hram zadužbina srpskog kralja Milutina je 2 veka bio bez krova i trpeo oštećenja. Manastirska crkva je obnovljena 1934. ili 1926. godine, mada ima velikih zamerki na način na koji je to izvedeno. Međutim, crkva je pretrpela oštećenja od strane albanskih terorista tokom pobune protiv Republike Makedonije 2001. godine, kada je njegova neposredna okolina minirana, a sama manastirska crkva je korišćena kao glavni štab terorista i skladište za municiju. Sama crkva je karakteristična po tome što je u svojoj unutrašnjosti posjedovala manju prvobitnu crkvicu koja je porušena tokom restauracije u prvoj polovini 20. veka, kao i po činjenici da se u njoj nalazi jedna od fresaka loza Nemanjića i prikaz loze vizantijskih careva, iako ima tumačenja da je u pitanju loza starozavetnog Jeseja. Manastir je poznat i po tome što je u njemu živeo i stvarao srpski kompozitor duhovne muzike sa kraja 15. veka Isaija Srbin, kao i dijak iz sredine istog veka Vladislav Gramatik. Ove godine krenuli smo rano u hladno jutro pod okriljem rođendana naše jedine majke i gospe i svetinje Bogorodice. Jasmina Zis je definitivno najkompetentniji vođa na putu ka šarske lepotice, koja još krvari od takozvanih međuetničkih sukoba, manastirske čudotvorne Bogorodice. Visoke ograde, bedemi kolektivne neodgovornosti, čajdžinice, prelepe škole, saloni nameštaja na svakom ćošku, retka šuma i sećanja na vreme kada se zimovalo i letovalo preko sindikata i kada su vandali bili dovoljno pristojni da ne uništavaju svetinje. Liturgija za demohrišćane i političare i za nas grešne. Kum je na visini zadatka, uz bogatu trpezu i lepu reč za sve. Pokajanje, iskušenje, molitve. Prošlogodišnji kum akcijama čišćenja i brisanja podlih grafita sa vekovnih ikona. Trpezarija odmarališta još uvek miriše na sutlijaš, slomljena, bez kolora i mnogo manje horora. Rođeni Matejčanin koji sada živi u Skoplju, stari kov, penzioner opštonarodne odbrane, priča o vinogradima koji još uvek posjeduje u selu. Probali smo rakiju, ali ne iz tog vinograda. Grožđe je bilo jako kiselo prošle godine, navodno. U glavama su nam odzvanjali hitovi Dragane Mirković dok se birao novi kum. Političke stranke su se slikale kao prošle godine, neke ispred vrata koja su se i ljubile, a druge ispred duda. Samo su stršljeni sa kućnom adresom Mala Bogorodica Vojna pošta bez broja bili ljuti što smo im tako drsko upali na privatnu zabavu. Oprostite što vam remetimo mir samo na praznik, jednom godišnje ili kada nam zatrebaju glasovi kod birača. Naime, mi puno radimo, a ko radi, taj i greši. Sviće zora u subotu, dan doleće iz daljine. Siromasi ovog kraja čekaju da sunce sine. Za Beograd, firmom Krstić, upravo se narod sprema. Sve razloge za put ima, samo sreće valjda nema. Nesrećnik sam od malena, od sve muke pesme pevam, voleo bih, majko mila, da sve ovo samo snevam. Hvala vam što ste prepoznali našu želju da budemo drugačiji od drugih. Kulturno-umetničko društvo Srpski vez za prikladniji završetak ovog komparativa vas poziva na kolo. Doviđenja. Hajde, Jano, kolo da igramo. Ajde, Jano, ajde, dušo, kolo da igramo. Ajde, Jano, ajde, dušo, kolo
prodamo, Jano dušo, samo da igramo. Ajde, Jano, konja da prodamo. Ajde, Jano, ajde, dušo, konja da prodamo. Ajmo svi. Ajde, Jano, ajde, dušo, konja da prodamo. Da prodamo, samo da igramo. Da prodamo, Jano dušo, samo